Sí, estou do revés. Pero aínda que o parezca, este non é un anuncio de compresas. Non. Esta noite estou cos pés para arriba, ca cabeza para baixo, para ver si lle atopo o xeito ao mundo. Porque tal como estaba, non lle estaba atopando. A ver tamén se así me sube circulación para o cerebro e se me pasa o mareo que collín cando vin o anuncio de la Junta de Andalucía. Xa sabedes, ese que di: soy maltratada. ¡Ay, qué cosa más guay! Soy maltratada, pero la vida es más fuerte. Y salen como si fueran a Marinador, ciudad de vacaciones, ¿oíches? ¿Sabes? A de quen? A ver, a vida é máis fuerte? A de quen? A do asasino que acaba cas súas vidas? Que este ano, pois mira, xa son uns 38, porque sí, van 38 mulleres asasinadas por violencia de xénero. ¡Ay! ¡Qué fuerte es la vida! ¿Sabes? Fuertísima, o que me parece fuertísimo é que digades esas gelipolleces. E ademais aínda poñen despois, como era? Denuncia. Vive. Llama al 016. Si xa te están dicindo. Denuncia. E si vives aínda, pa contalo, chamas ao 016. Para qué? Pois para que despois non poidan decir, si te asasinan, que la víctima no había denunciado, como si fuera culpa de la víctima por no haber denunciado. Porque claro, outras veces denuncian, póñenlle unha orden de alonxamento que xa me dirás ti pa que lle vale un puto papel. A min dá má sensación de que esta xente que maltrata a outras persoas, sabes, que lle dá malleiras, o que ven sendo así un papel firmado, como que non lle fai moito efecto. Xa che dixo, dá igual que non firme, como se o firma o rei. Creo que ainda o usan para limpiar o cu, sabes? Porque creo que falta algo un pouco máis potente, ¿no? Para frenar a un maltratador ou a un posible asasino en potencia, porque se se pararan con papeles, igual hasta non había guerras no mundo, sabes? Porque papel hai un montón, só hai que ver a manada de alcoholitros que hai plantados por aí para facer pasta de papel. Bueno, eu só viña a mandarlle un recado ao gobierno de Andalucía. Deixar de facer o ridículo. Anda, facerme o favor. Deixar de facer o ridículo, porque a verdad é que dan ganas así... Perdón. Bueno, por eso. Vale. Mirade, vou dormir, porque son moita hora de Nuestro Señor. Rapazas, cuando te maltratan, no se te pone esa cara que pone en el anuncio. Ya os lo digo, se te pone mucho peor. Así que, sí, denunciade, como digo anuncio, denunciade e poñedevos a salvo. Ala, que vaya ben.